dijun kadung ulama kadang yang kon bije urang bailbung asai mula bailbung asai mula pale pale ule bentum bak mekalengan dilangga pale pale akai orang andi jekut ke ulama ada bina yang berkun dijun kadung ulama kadang yang kan bije orang bailbung asai mula bailbung asai mula dingai bang lempu ingat belehung tangan ulama ke ulama kejenupan ba'alamat keceraka kerabanyo jehannaman sabah saatnya pratuma wadah tubuh kasekaran han selamat iman lamdada pale pale ule bentung bak mekalengan dilangga pale pale akai orang hamdi jutun ke ulama hamdi jutun ke ulama ada pina yang berkun dijun kadung ulama kadang yang kan bije orang bailbung asai mula bailbung asai mula akhir masa tau kiamat le umman pejing ulama lam hadis nabi peringat le alamatun bibala yang kepot nabi peringat gadah berkarba usaha kami tanah rata tempat kan berkan watekana pale pale ule bentung bak mekalengan dilangga pale pale akai orang handi jekun ke ulama ada pina yang berkun dijun kadung ulama kadang yang kan bije orang bailbung asai mula bailbung asai mula yang kedua peringat yang dalim tan jauh arah kerakyat hana diingat juatan biseban singa yang kulebar rayatan on sekarang terpenyata hidangan roh bersyahadat nak bajutan iman lamdana pale pale ule bendeng bak mekalengan dilangga pale pale akai orang handi jetken ke ulama ada pina yang berkun dijun kadung
con đi che ô đừng Bail bưng asai mola Bail bưng asai mola